Barang. Bawa ke bawah cashier counter aku. Matilah. Wih, kini jual tu mahal tu. Jom kita balikkan. Kau. Nyawa kita nak turun tu macam mana? Ya Allah. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man. Oh, tu kereta-kereta dia. Habis, ya Allah. Masa tsunami, baik. Dahsyat tu, kepala air tu. Wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an.